Mga katunay ubani na pud ninyo sa among pagpanagat nga kung gitawag kini strapping o pagpanumbok. Usa kini katira pataka ang area nga ang gamit tumbok ra og pamukpok. Mo area mi nga walay isda nga makita. Ug ang purma sa among pag-area sa among pukot padung pa-circle. Ug mauning paagi sa pag-distract sa isda mao ang pamukpok og tumbok. Ug syempre mga katunay dili lang kami nanagat sa ing-ani nga panagat kundi daghan pud mi. Say mo siya mi ka sakay diri ka tunay mag malagat ba? Ara. Pakita ang piyo. Pakita ang puyuyot. Ben, nakaingin mo ka ng chotis ya? Pasensya mga katunay nga dili ko makabidyo sa among pagpunit kay busy kay mi sa pagtrabaho. Ug sa una namo pag-area katunay mao ni among kuha. Hangtod sa ikaduha ka area katunay manimpad pa mi basig sa ikaduha makakuha na mi. Kapoy kay ning butanga katunay kay sa dagat sali lang kag bunal ug sa hapon ang sukli mo pamaol. Syempre kay sali man lag area makatulong nga to sa makapito. Busa tambag ko sa nag-eskwela hala pang eskwela mo pang graduate mo para kung makagraduate mo hayahay inyong trabaho. Ug padayon ta mga katunay sa una ug ikatulo nga area pipilara among kuha. Apan sa ikaupat Ah, tunay yo. Kaupat ni Kariya. Karya ka tunay. Upat Kariya ka tunay ah. Mawaring marang-arang sa upat Kariya ka tunay. Ikaduha ikatulo kapurmiro wa. Pipila ra ba? hangtod sa ikalima namo nga area katunay mao ni among kuha katunay. Ug ning tungura katunay na mauli nami. Ug makalima kami ka bisis ng area ug ning tungura kapoy na kay mi. Ug ning tungura gi-shake na nila lang mga shoulder tungod kay bugtaw kayo. Pero bisag bugtaw nakakuha sa gihapon mi. Ano nga po na yun? Are mo ka tunay yo. 5 Kariya taon. Budlay-budlay. Mana lang taon ini. But na lang. Pero makakon pagyapon ta sini. Thank you very much parang yung Lord, ha? Right, ha? Boss, di na may mang kuan. God is good all the time.